Hello everyone from Kaham Jotonono. Today ngangke 31st of December Sunday. Tabuk sang han hai deusha thanglai tongo chini miaroko thangmani thayo Gurudayal Baptist Church. Ajagani 36th anniversary takphono completing yako an bagi tini last program. Abunu sang tabuk last program eten khanjen bagi thanglai tongo. Tabuk fungroko bo kabangma event tongo nora abo thangangke nora ajagan lungnai. Farugra for a few jane kabangma tongkho. So vlog no pulai se pachi jor nai toni kata fight to like, comment, share, subscribe. Let's begin the vlog after this intro. Tak sang hanya hai phai so ka piu kai ko Gurudayal Baptist Church so Kongkang Nayok Gurudayal ni bunda sari ler mani bagi mai chai ma phayangi na hari aur se sala jong TV Asin chal brush pe kome wo ang kubun Bible verse for mane for liamono ang khnapok jotha leke o subrayong nangani kaito ang nono bolai nai nini mungno lop nai tamne hingke nang wana masingsa samung rok laika bisikwang maskang wo chap mano nang soi kuboi keno laika Inuwa of karaoke ne tongmung no chung surgei tongwa phano teibo sa binse tebo kahampe tong manchung kaitor chungno hamari phaito dinini 37 বছর পালন mani chai tai chung busok krisi palon koibano chung abo kaitor thai surlai tong tongara aun bagina abo jaro kharokno ha santla tai pola thani mong paike ang phiogeri ro chung pal te phiogai jai
kami pasal kata pola kita leluhur lagi. Overall kiawilu. The 36th anniversary celebration. So we have Gurudayal Baptist Church established year 1987. The Tamil year 2023. Gurudayal Baptist Church CBA TBCU celebration Monday 29 December to 30th December, 31st December. Dewan Korea otak sana pun di sini. Why consider more person saja pasal 36 years of church anniversary. Aro sini asal kau rumah gaya. Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago. Isaiah 25:1. Amos sebab betul, kaito belum jadi betul. Ufil, nahanay.